Itangazamakuru rya siporo rikorwa kinyamwuga ryirinda amarangamutima ya gifana hato batarengera. Gusa nubwo bimeze bityo, hari abakora uyu mwuga bafite amakipe bihebeye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abanyamakuru 10 bakora umwuga wa siporo bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Gusa ndakwibutsa niba uri mushyashya cyangwa usanzwe udukurikira, ndagushishikariza gukora subscribe, ugakanda like, ugakanda comment, kwibutsa yuko igitekerezo cyawe ari ingenzi. Kandi ndanakwakiriye cyane muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe abanyamakuru 10 bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga uri kugenda ukura, aho abakora uyu mwuga w'itangazamakuru by'umwihariko mu gisata cya siporo barushaho kugenda bigarurira imitima y'abakunzi babo binyuze mu biganiro byuje ubuhanga binyura ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo atandukanye bagiye bakoraho. Twihuse cyane, reka turebere hamwe abanyamakuru 10 bihebeye cyangwa bafana ikipe ya Rayon Sport. Ku mwanya wa 10 turahasanga umunyamakuru witwa Jean-Luc Imfurayacu. Jean-Luc Imfurayacu akaba ari umunyamakuru wamenyekanye cyane kuri Radio 10 cyangwa Radio TV10, aho uyu munyamakuru yatangiye akorera kuri Radio 10, gusa nyuma akaza kwimukira kuri BNB Kigali FM, aho yahoze yitwa BNB FM Umwezi, yumvikanira ku murongo wa 95 n'ibice bitatu. Aho kuri iki gitangazamakuru cya BNB FM Umwezi yaje kuba Chief Operation Officer, ndetse nubwo uyu Jean-Luc Imfurayacu adakunze kubigaragaza cyane kuri micro, ariko inshuti ze za hafi zigaragaza yuko uyu Jean-Luc Imfurayacu ari umufana w'indani w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'abakunze kumukurikira cyane ku social media yiwe bigaragara yuko ari umufana wihebeye cyane ikipe ya Rayon Sport. Twihuse cyane rero, reka tunyarukire ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umunyamakuru bita Wasiri. Wasiri akaba ari umunyamakuru watangiriye ku gitangazamakuru cya BTN TV, nyuma ariko ntiyakimara igihe gitoya ahita yimukira kuri YouTube channel ya Rayon Sport TV, aho yaje kumenyekana cyane mu gihe yogezaga imipira ya Rayon Sport yabaga iri guca kuri Rayon Sport TV. Niho ubuhanga bwe bwaje kugaragarira, ndetse akanahishura cyane yuko ari umufana wihariye cyane w'ikipe ya Rayon Sport. Gusa nubwo atatinze cyane, yahise yimukira ku gitangazamakuru cyagiye kirera benshi aricyo Radio TV10, aho yaje gukora mu rukiko rw'imikino. Akaba ari ikiganiro gitangira ku isaha 4 kikagera saa 7. Iki kiganiro akaba aricyo yaje kwigaragarizamo cyane, nubwo atakimazemo igihe kinini. Yahise agaruka ku Isango Star mu kiganiro cya Rayon Time. Nubwo uyu munyamakuru kuri micro ndetse no hanze yacyo akomeza kugaragaza yuko yihebeye ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'abamuri hafi bakomeza bagaragaza yuko uyu ari umunyamakuru wihariye ndetse ukunda by'indani ikipe ya Rayon Sport, aho kuri microphone cyangwa kuri micro akomeza atangaza yuko ikipe ya Rayon Sport imuba ku mutima, ndetse atari ikipe ikwiriye kuba ikina shampiyona y'u Rwanda, ahubwo ikwiye kuba ikina Premier League. Twihuse cyane, ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga umunyamakuru Faustinho Simbigarukaho. Akaba ari amazina ye akoresha ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyangwa social media ziwe, aho uyu munyamakuru yatangiye akora ikiganiro kuri Contact FM cyangwa Contact TV. Gusa ntiyamaze igihe kirekire ko ahangaha ntabwo yaje kumenyekana cyane, ahubwo yamenyekanye cyane ubwo yakoraga kuri Radio TV10, aho yaje kumenyekana cyane ko yihebeye iyi kipe ya Rayon Sport. Gusa abamuri hafi nibo bemeza yuko uyu munyamakuru yihebeye ikipe ya Rayon Sport, ndetse akaba akunda no kugaragara cyane mu bikorwa by'ikipe ya Rayon Sport. Ndetse ubwo Rayon Day ya 2024 yabereye kuri Pele Stadium, aho yari MC cyangwa umushyushyarugamba mu ndimi z'iwacu, bikagaragaza yuko ndetse akaba ari nabyo bimushyira ku mwanya wa 8 mu banyamakuru bihebeye ikipe ya Rayon Sport.
Ubu tuvugana rero uyu munyamakuru Faustin Simbigarukaho akaba akora mu kiganiro cya Isibo Sport gitangira saa 3 kikagera saa 5 ku Isibo TV, ku Isibo FM yumvikanira ku murongo wa 98.7, aho uyu mugabo aba asesengura amakuru y'ikipe ya Rayon Sport. Bigaragara uyu munyamakuru cyangwa uyu utugezaho amakuru y'imikino witwa Faustin Simbigarukaho aza ku mwanya wa 8 mu rutonde rwacu rw'abanyamakuru bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga ku mwanya wa 7 turasanga umunyamakuru witwa Aime Niyibizi. Aime Niyibizi akaba ari umunyamakuru watangiriye kuri Radio Rusizi, gusa kuri Radio Rusizi ntabwo yaje kuhatinda cyane kuko yaje kubengukwa cyane na nyiri radio cyangwa umuyoboro w'itangazamakuru wumvikanira kuri 93.1 ariwe Sam Karenzi, akaza kumubenguka akamukura kuri Radio Rusizi akamuzana kuri Fine FM mu rukiko rw'ubujurire, bagakorana ikiganiro gihera saa 4 kikagera saa 7, aho uyu munyamakuru nawe yaje kugaragaza yuko yihebeye ikipe ya Sport. Nubwo adakunda kubigaragaza cyane, gusa abamuri hafi bagaragaza yuko uyu munyamakuru yihebeye ikipe ya Rayon Sport. Abamuri hafi kabisa bemeza yuko uyu munyamakuru yihebeye ikipe ya Rayon Sport, kuko nubwo adakunda kubigaragaza cyane kuri microphone, ariko abamuri hafi nibo bemeza yuko uyu munyamakuru guhera mu bwana bwe yihebeye ikipe ya Rayon Sport. Nkomeza kukwibutsa yuko niba wakunze cyangwa uri gukunda ibyo dukora, ndagushishikaza kugenda ukoze subscribe ndetse ulakinze video yacu, ndetse niba bigushimishije utere comment, nta kibazo, urabyemerewe. Twihuse cyane, reka turebere hamwe umunyamakuru uza ku mwanya wa 6 mu banyamakuru 10 bacu bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Turasanga umunyamakuru witwa Baryinyonza. Uyu Baryinyonza akaba yaratangiriye kuri Flash FM, ariho yaje kumenyekanira aho yakoraga ikiganiro cya sport. Gusa ntiyahatinze, yahise aza kuri Radio TV10. Radio TV10 naho ntihamaze igihe kinini kuko yahise abengukwa cyane n'abayobozi ba BNB FM umwezi, aribo bayingana ndetse na Bagishya Jean Dodier bayoboye BNB FM umwezi, bakamuzana bakamurokrita akaba umukozi wabo. Nubwo ataje kuhatinda, agahita yimukira kuri Radio 1 aho yakoraga ikiganiro cya nimugoroba cya Trace Foot, cyatangiraga saa 12 kikagera saa 2 z'ijoro. Nyuma akaza gusezerera itangazamakuru akavuga yuko agiye kwikorera ubu ngubu, aho afite channel yitwa Baryinyonza Talk Sport igaragara ku rubuga rwa YouTube. Uyu munyamakuru nawe kuba muzi cyangwa kuba muba hafi bagaragaza yuko ari umunyamakuru wihebeye ikipe ya Sport. Nubwo kuri microphone atakunze kubigaragaza cyane, ariko kuba muzi bazi yuko ari umunyamakuru wihebeye ikipe ya Sport, ndetse no ku usuye n'imbuga nkoranyambaga ziwe bigaragara yuko ari umunyamakuru wagiye ugaragaza yuko ashyigikiye cyangwa yitaye ku ikipe ya Rayon Sport. Twihuse cyane turebere hamwe umunyamakuru wacu uza ku mwanya wa 5 umunyamakuru bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyamakuru witwa Jean Paul Nkurunziza. Jean Paul Nkurunziza akaba ari umunyamakuru wamenyekanye cyane ku Isango Star, aho nyuma yaje kuva ku Isango Star akaba umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport, aho uyu munyamakuru atahwemye guhishura yuko ari umufana w'ikipe ya Rayon Sport ndetse ari umukunzi w'indani w'ikipe ya Rayon Sport na mbere yuko abo umuvugizi wayo. Gusa nyuma y'aho abereye umuvugizi wayo byabaye akarusho, aho yagendaga agaragaza ndetse anavuga nabi ndetse anavuga nabi ikipe ya Mukebaho ariyo APRFC, avuga yuko nta kishoboye.
akaba nawe yaje ku mwanya wa 5 w'abanyamakuru bacu bihebeye ikipe ya Rayon Sports ndetse by'indani. Twihuse cyane turebere hamwe umunyamakuru uza ku mwanya wa 4 ku rutonde rwacu rw'abanyamakuru bihebeye ikipe ya Rayon Sports. Ku mwanya wa 4 turasanga umunyamakuru witwa Ngabo Robin. Ngabo Robin akaba ari umunyamakuru watangiriye ku Isango Star, aho yamenyekanye cyane mu kiganiro yakoraga cyitwa Rayon Time. Ikiganiro Rayon Time akaba ari na n'ubu ndetse akaba ari cyakoramo, ariko mbere yuko akizamo yakivuyemo akomeza kuri TV1 aho yakoraga ikiganiro bita One Sport Show ndetse n'ikiganiro bita Primus Bar Talk, aho akaba ari ikiganiro byagarukaga ku makuru y'imikino, by'umwihariko ku makuru avugwa ku mugabane w'i Burayi. Nyuma yaje gusimbura Jean Paul Nkurunziza ku mwanya w'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports, ndetse akaba ariho nawo umwanya akiriho. Gusa ubu ngubu tuvugana akaba ari umunyamakuru w'Isango Star wakoze ukora mu kiganiro Rayon Time gihera ku isaha y'isa 4 kikagera ku isaha y'isa 5 z'amanywa. Uyu munyamakuru udahwema kuvuga yuko ari umunyamakuru ari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports, ndetse yaba kuri mikro ndetse no hanze ya mikro ari umunyamakuru rwose ugaragaza yuko yihebeye ikipe ya Rayon Sports, ndetse no kuva mu bwana bwe abamubaye hafi ndetse abakuranye nawe bemeza yuko yari umunyamakuru kabisa wihebeye ikipe ya Rayon Sports. Nkomeza kukwibutsa yuko niba uri gukunda ibyo tukugezaho cyangwa ukunda ibyo tukugezaho muri rusange, cyangwa uri mushyashya kuri uyu muyoboro, ndagushishikariza gukora subscribe, ugakanda like, ugakanda share kugira ngo bigere no ku bandi, ugatera comment igihe ubishaka kuko urabyemerewe. Twihuse cyane reka turebere hamwe umunyamakuru wacu uza ku mwanya wa 3 mu banyamakuru bihebeye cyangwa bakunda ikipe ya Rayon Sports byo gupfa. Ku mwanya wa 3 turahasanga umunyamakuru bita Biganiro Anta. Uyu Biganiro Anta akaba amenyerewe ku izina cyangwa ku gasirino ka Mundayisi, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ziwe umuntu ushaka kumusura agenda searching Mundayisi official arahita amubona cyane. Mundayisi official cyangwa Mucyo Anta akaba ariyo mazina yiwe, akaba ari umunyamakuru ukorera Radio TV10, aho akora ikiganiro urukiko rw'imikino gitangira ku isaha y'isa 4 kikagera ku isaha y'isa 7, aho uyu munyamakuru atahwemye kugaragaza yuko yihebeye ikipe ya Rayon Sports, aho mu biganiro agenda akora kuri iyi radio agenda avuga yuko yihebeye iyi kipe ya Rayon Sports. Nubwo bidakunze kugaragara cyane, ariko uyu munyamakuru mu biganiro byiwe ugenda wumva yuko yihebeye ikipe ya Rayon Sports, aho mu magambo akunze gukoresha harimo Murera ndetse n'Isaro ry'Inyanza. Abantu bakunze gukurikira urukiko rw'imikino, ikiganiro gica kuri Radio TV10, bagenda babyumva cyane. Ucyumva aze gutera comment tuze kubonana. Twihuse cyane reka dukomeje cyane kuri Biganiro Anta. Biganiro Anta wakunze kugaragara cyane mu myaka yashize mu bikorwa bya Rayon Sports, aho yakunda kugaragara muri Rayon Day, mu rwibutso rutazibagirana yasigiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports, aho twari muri Rayon Day akaza gusoma cyangwa bigaragaza yuko yaciye bugufi akaza gusoma inkweto ya Rwatubyaye Abdul. Ibyo ni urwibutso rutazava mu bakunzi b'ikipe ya Sport, aho yagaragaje yuko ari umunyamakuru wihebeye by'indani ikipe ya Sport. Akaba ari nabyo byamushyize ku mwanya wa gatatu mu rutonde rwacu twabateguriye rw'abanyamakuru bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Twihuse cyane reka turebere hamwe umwanya wa kabiri, ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwacu muri top 10 y'abanyamakuru bacu bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Umwanya wa kabiri turasanga umunyamakuru
ucisha make, umunyamakuru uvuga amagambo make, umunyamakuru wuje ubuhanga, umunyamakuru uvugira hasi, akaba yitwa Bagirishya Jean de Dieu, cyangwa bakaba azwi cyane ku izina rya Jado Castar. Jado Castar akaba ari umunyamakuru watangiriye itangazamakuru rye kuri Radio Salus, nyuma akaza kuyivaho yerekeza kuri Radio TV10. Gusa nyuma yaje kuyivaho nubwo yayibereye umuyobozi wa radio muri icyo gihe yari kuri Radio TV10, yaje kuyivaho afatanya na David Bayingana bajya gushinga radio yabo ariyo bise BNB FM Umwezi. Akaba ari amabi abiri aricyo asobanuye, ariyo Bagirishya ndetse na Bayingana bafashe umwanzuro wo kujya gushinga radio yabo, ndetse akaba ari kwe muri radio zinyuza ndetse zikavuga amakuru y'imikino yizewe. Twihuse cyane, uyu munyamakuru akaba adahwema kugaragaza yuko akunda ikipe ya Sport, nubwo rimwe na rimwe ayivuga mu mafuti yayo asa nk'uyikebura, ariko abamuzi inyuma ya mikoro bavuga yuko ari umunyamakuru wihebeye ikipe ya Rayon Sport. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere kuri top 10 y'abanyamakuru twabateguriye bihebeye ikipe ya Rayon Sport, ndagushishikariza gukora subscribe, ugakanda like, ugakanda share, kuko ni inkunga ikomeye cyane uraba utugejejeho. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru w'umuhanga cyane, umunyamakuru uvuga amagambo make, umunyamakuru uvuga amagambo y'ubwenge, umunyamakuru uzi icyo akora, umunyamakuru w'umuyobozi, akaba yitwa Sam Karenzi. Sam Karenzi akaba ari umunyamakuru ukorera igitangazamakuru cya Fan FM, akaba ari cyo abereye umuyobozi. Gusa mbere yuko aba umuyobozi cyangwa ashinga radio ya Fan FM, yabanje gukorera kuri Radio 10 ariyo Radio TV10, nyuma akaza kuyivaho ajya kwishingira radio yiwe ariyo Fan FM. Iyi Fan FM akaba yumvikana ku murongo wa 93 n'igice kimwe, akaba ari radio ivuga amakuru y'imikino kabisa, yita ku makuru y'imikino. Umuntu ushaka kumva ubwino cyangwa amakuru utakura ahandi, wakurikira kino kiganiro cyabo urukiko rw'ubujurire gica kuri 95.3, akaba ariyo Fine FM. Ushishikariza yuko uyu munyamakuru yihebeye ikipe ya Sport, nubwo nawe mu magambo ye make cyane avuga asa nk'ukebura ikipe ya Sport, cyangwa avuga asa nk'uvuga amafuti y'ikipe ya Sport. Gusa abamuzi inyuma ya mikoro bamuzi nk'umukunzi cyangwa nk'umuntu wihebeye ikipe ya Sport. Nubwo bamwe babyumva ukundi, ariko abamuzi hanze bamuzi nk'umunyamakuru wihebeye ikipe ya Rayon Sport. Ndagushimiye cyane we twatangiranye ikiganiro kugeza aka kanya, ndagushimiye cyane we wadukurikiye, ndagushimiye cyane weho udahwema kumva ibiganiro tukugezaho. Nkomeza kugushimira wowe ukora subscribe, nkomeza kugushimira wowe ukanda like, nkomeza kugushimira wowe ukanda share, nkomeza kugushimira wowe utera comment ku biganiro tugenda dushyiraho, nkubwira ko ari umusanzu ukomeye cyane uba uri kudutera. Ndagushimiye kandi nkomeje no kukwakira mu biganiro byose cyangwa ibyegeranyo tugenda tukugezaho ahangaha kuri Spotland TV. Ndagushimiye, ciao ciao.